sizwe sakithi liyakwazi ukuthi inqola yayigujelwa ngapi? Liyakwazi? Ake mphakathi. Liyakwazi ukuthi inqola yayigujelwa ngapi? Nangena lapha na ukhulu wami baba uMhlanga. Ngicela uphendule ukuthi yayigujelwa ngapi? Angazi ukuthi ngabeka kanjani ngoba ngachaza kakhulu abanye bazethu. Sengaphoma ukuthi yayigujelwa koBulawayo. Ngithi ngabi kwakhona khona lapha. Endaweni lana kade sesithi okwakube le Luna Park ngangale kwemakhosi. Egcekeni lelana elichiweyo ongeke uthole kulendlu kumbe kulana efakwa kwaphana. Ngithemba ukuthi kuyisizathu sokuthi indawo lana akulamuntu okomele aye kwakha kuyo. Yebo mina ngeke ngizwa ukuthi kulabanye abavela kwenye indawo kade befuna ukwakha kwaphana kodwa ke ayi sithe akuvumi. Kuyinqwala ukuthi bakhe khona phana. Kuyinqwala ukuthi bakhe khona phana. Kutshekile ngezinye indlela. Mthwakazo omuhle salibonani. Linondlela zimhlophe. Sapho lwaphenjwa ngomkhonto lombayimbayi. Usapho lwesilo umzilikazi kaMashobana. Ushoba le kandaba undaba ezingango yise uMashobana. Owala ukudla umlenze wakoBulawayo. Owakhe isizwe lesi ngomkhonto lombayimbayi. Isizwe sesabekayo umhlaba wonke. Esihaqazayo loba sithule esihaqaza izitha ngisho lasemasendeni. Inqwala yayisenzelwa from indawo yalapha esisebenzela khona eMakhosi Cultural Center. Lalaphana labana bokuza asebeyakhe khona igarage labo. Indawo yenqwala yonke liyana ingani uqonda eClub House yayiLenders. Yikho okusenzelwa khona inqwala ngiyabonga. Ngiyabonga. Angithi sikhuluma ngendawo elapha ngithi. Sithe yayigujelwa lapha la ngithi. Kulesizwe sonke angithi. Asimhlambe isizwe sabe singabantu abango 2 million. Kunjalo angithi Madlela. Yebo khle. Nxa igujela laphiyana bekuyindawo lapha egujelwa khona. Kodwa abantu begobisa amadlangala ngithi. Amadlangala lokho elithi ngumshasha. Nxa ukhangile abantu abangu 2 million abagubha inqwala laphiyana babe bengapi kwendawo khona lapho. Abantu abangu 2 million balaphiyana bagubha laphiyana enkundleni. Kodwa imshasha yabo amadlangala abo ucabanga ukuthi abe engapi? Angu 2 million amadlangala. Angabe efika ngapi? Angithi abe khona lapho. Ngizama ukuthi bakithi kule misho eminingi engiyibonayo. Lapha esikhona sikhuluma ngenqwala yikho lapho okwakufaka khona imshasha yenqwala. La izinto yakhona. Ngizama ukubonisa ukuthi mina zina ngizinto eloke ngizibona siyawe isithombe kuthiwa ngapha kumele singene kathi lathi futhi silapho okwakugoliswa khona amadlangala empuzweni wakho laphiyana uthe ngubani owayenjani ngubani owayekhokhela lo msebenzi wawusenziwa kanjani so kuzoba ngumbuzo olula ngoba angithi vele ezinye izikhulumi seziphawulile lo umsebenzi wawukhokhela nguyise wesizwe ngubaba wesizwe inkosi angithi siyakwazi ukuthi ubaba wesizwe inkosi umama kuthiwa yini yinkosikazi yikho phela umama kuthiwa yinkosikazi angithi ubaba walo umuzi nguye owayekhokhela inqwala yingakho chiyo lapha umfokankomo ukuthi bacela bebona ukuthi phela kunjani angeke behlale iminyaka emithathu beloke benjani bengela baba